Mamosta merhaba. Dengemte? Mamosta dengemte? Dengetanay. Mamosta dengemte? Mamosta dengemte? Dengetanaya. Dengetanay. Mamosta dengetanay. Tu denge mi dibiyse? Mamosta mirhem dengemte te? Eşter bejim. Tamam. Tu godar bike. Bigri nühdü tekebe gava tükete bejiki denge xwete girtiye. Gava tu nüh kete te deng gotî bira girtî be. Ha, tamam ez telefonu te dikim.
Alo. Dengemete? أريد أن تتبري تام. مدة سبب كم بينج ده خمسة.
متحسب. تمام kabış dağılma. حوالي حسيب. باورم تماما. Mamosta Mirhem tamam mı? كواي أنا. Ana dengete tamam mı? Ama mikrofon yeki terçikdir. Denge ki var mikrofona keyiniz hanım. Beritan ya أو dengelo. دنج ميكروفون أمولو تشزك نظام. Jate ja Beritan teyiniz hanım. Emine. Mikrofona var da vekiri ja ya harda yeki te. Nizamım. Dibeko yemin bej. Ha, من Beritan mikrofona teyim. من mikrofona te girt anha. من denge te girt hızırtı çu. Tamam. من denge te girti anha. Hevala saata vederi uya Ahmet tebliğ kimel vederi par vekiri me goti hayş wan fam nekri Ahmet'i. Mamosta kamuran min komedi nivisan. تباشكر. تباشكر. Hevala Adnan jı nivisan diye. Tamam. Me got saata vederi. Ama 5 dakika nijber ku tebliğ yak şey buyu. Ama 5 dakika. تشتك نابي. باش. أبخير. نورمال. أبخير. ما بخير به. ما بخير بي. ما بخير بي. ما بخير به. حوالا روزا پرتوکاتا پیروز به پرتوکاتا نو در کتبو. هشتا قدر باسكو. اوي اوي. شيلا كدنا مي بسكنه ومي دست بيبكي. لا
موري يعني همه دقیق دو دقیقه دنیجی و مش دست پی بکن اما برنامه وره لازم هر یکیم جمعه یک دو هم چه بکن جبرکو هم سر اینترنت پادگیین همو هر کسی يعني دنیا ایدی بچوک دکن دنیا بچوک دکن و کرد مخابن جهبدو پر بلا ولای يعني ام حمول نل باجاركين ام حمول نل ولاتكين و ام نل كردستان هنا فرج هبدو بلا ولانه لازم ام زياده تر بالا خو بدن سر ديجيتالي و برنامج بيرنجي اميرو يعني في برنامج وهامل آمده چه بکره یا جی مل ستوکهلم چه بکره امی ین ستوکهلم درو دورا ستوکهلم بلکی 5 کس بلکی 4 کس بلکی 10 کس با یا آمده چه بکره دیس هاو درو دورا آمده یه ستوکهلم یه سویده یه ولات کیدنه اوجه کم بما اما با برنامه‌نا سر اینترنتی مرو فدگین هر کسی ای بخوازه هر کس مال خو تلفن آقان کامپیوتر آخوا دکانه تبلی برنامه بده جبروی لازمه مرهنکینه جی و برنامه‌نا هنکینه بالدار به هنکینه بشوپینه خورتر بکه گرز درست مبه امی مه یکی دودا yani برنامه جور بجور نه هو سر بشکتنی جور بجور لدار بخن جبر کو ساعتا ما اری دوتمام روزا دوتمام من هاتی وای اکران الورتی دوتمام سر چاوار میدانش کثیر نه الیاس من ریاش ترای يعني جبركو ساعتها آمده و الفيدري بارفي كرب ومقوتو بو حيشت هوالا از باور منكا قوتي بلكي ساعتها أوروبا حيشت وفيدري ساعتها فيدري حفت بو مديسان كوميد سراسكر أمي دقاق دو دقيقني أمي دس بيبكر قال هوال نغيد وعاجز نكن أمي دقاق دو دقيقني دس ستساليا برنامه ستساليا أبي موسى بكر وما همان لينك لسر يوتيوب بارفكر از دكانم اليوتيوب زندينها از باورم لينك اوي زي لبي دريد بارفر بكم دقاقي جي تشتي ده از بارفر بكم اي بخوازم دكانم لينك جي لينك يوتيوب جي اف مجي تشتي بارفكر طبعا دس بي بكن أمي دست پی بکن أمي دست پی بکن برنامه ما مناسبتا ست سالية أبي موسى ما قلت أم لدار بخن ست سالية أبي موسى من نفسك ما مستمر هم إيروخوان دي سال ولا نودي واند نودو دو ياج نودو سياد نويسان دي نودو سياد نويسان دي برتقاوي اهل وستده لسرابي موسى نويسان دي دبكي روجدايك بوناوي يعني كيجان سالاي نديار 1915 ان 18 يعني موري دي او tam 7 sal çeydi be ya ji 7 saliya ve çava çeydi be mamoste mirhemi vejmer bejiş berku med nevisek vide vahadi 7 saliya pe Musa yani vek bername mego em piroz bikin yani bir binin her ikim bir binin u vedere de dünnefiş emme bername dar bakın yek مامۆستا میر هەم ییت هەم ڕێهەواڵێ ئاپێ موسایە هەم بە ئاپێ موسا ڕخەبتیە هەم وەلاتیوی بەلکی هەواڵێ هەوی زارۆکتیە جیوانتیە نژی و مامۆستا میر هەم ڕۆژنامەگەریە کوردی دە ئەم دکانم بێژن یاوانەی کاغزێ ئاواکارێ وانە ئەنستیا ستۆکۆلمێ ئەنستیا ئەڵمانیایê ئازادیا وەلات ام دکانم بیشن گلک بشه چاپمنی و شانگریه ده ماموسته میرهم ده ناو ده بویه آواکاره بویه
یا میدونی بریتان جان ازر همو بلکی جاره که مویدیه امان ها دوینه فوتوغرافی بین بلکی نبیره و اما بریتان هم وقت جنرالا بچوک یا آپ موسا جبر کو آپ موسا روزنامه‌گر یه بلاف دکرن آپ موسا گلک جوان حز دکرد گوه جنرال منن بریتان جی روزنامه‌گر آمده دمکی گواهات گرتن او جی وقت من مشهور بو بوی چیکا خواه گوتن سدما کو گرتنا وی بچافکرنا وی گو گلکی کلجانیه گل و اوقاسی کلجانی بو به تبلی چالاکیه کی بو اما بریتان ایناس دکن شو زانه روحی وی کلجانیه جبروی هناكي او جي وقت مز صورده ببلكي صورده ب اما وقت دنفشا نفشك ين رهوالين ابي موسى يه بير خبتينو بير مشيايه يا دنيجي جنرال ابچوك يا ابي موسى بريتان جان özer اما دست برنامه كن برنامه مقانسي ساعت وني بكيوان ام دبي ام بدومينن جبركو ام نافري ندني ام نافري بدني جريكس ساعتك وبشتي وده 15 دقيقه نافري دني اما ساعت وني بكي للسر هبدو بكن اما اولي ما في خافتني ام دكان بدن مع مستمر هم براده 15 دقيقه كانسي هناكي داناسينا ابي موسى وهناكي قال جيانا يبكي يا دويمين جي تشتي امدي صعب ما في خافتني بدن مع مستمر هم برا باشوي حوالا ما روزنامه‌گر بریتانجی هناكي جمال قال روزنامه‌گریا چیروکا جنرالتیا آپ موسا چاوای چه است که یاجی چه بخوازل سروی مجاری برازمر بیجه ما مستمر هم گر میکروفونات فکری بکرم بک مر هناكي قال آپ موسا بک ای باش دنگه تباش ایم چاوای ایم تی دنگه قال لك زلال ما مستمر باشه ای بار باشو سلاو رز جبو گیش هبالان هم هبالين كوجي ولات جوالاتكو بيرياوي كريه باش دام بن وهذه حوالي مي للدربي ولات تبحث نهائي تبحث مقاليك منكر راست مقاله كنجي وشدمي تشابو زيده دبيرام دلماي لسر صالح دايك بنا أبي موسى راست يعني صالح دايك بنا أبي موسى زيادة نتقزه دما كمروف مقالة نوي دخينه بيرانين وي دخينه كو بشوي چند جلدان چاپبون جانا مثلا مروف تشتكي أوها راسته كو صلاة فرمانة في الله نمدي مثلا قبل عام حضر نصود بعضها جدايك بني جار جانا دما كو بحث عمري خدكي عمري مبوي أوقاس تماني أنا أوقاس دكي ومروف الجوراوي روجي حسابك دردخي تدنري جار جانا عم بيجي جي بعضها بربح بدوحي جدها دكي ولهنك جهاجي صلاة حضر نصود بيستا درباز بي راسته آنها سالا 1920 ادی قبول بو دیدم از اولا انجیل سر چوک لسر اکرانی دنگه می اولی فسی ما مستدنگه تته نهاتو سر اکرانیه تمام باشه يعني وها امجي وها قبول مثلكو صالح دايك بنا في موسى حضر النقصد بيست ابسط صاليا ابي موسى اول روجنا مبانين كرد لنبيسكارين كرد ولجيش جاليما الولات والدربي ولات بيروز بي از جريداي به صاليا ابي موسى تخازم إشارة ببرنامج كي بكم كل وقت يقدم التلفزيون الديتشيت التلفزيون مد حضر نقصده نوتو بينجا بنابي جلاويش وي برنامج زيادة سالك الدوام كر حفتانه بو و
جارنا یەک و جارنا ji yekî û yekê zêdetir mêvan di program beşdar dibû. Heta carî wa çêbûyê hinek program bîra min demê 3-4 kes bi hev re beşdar bûn. Wek mesela dîroka Komela Xwendevanên Kurd di Ewropa. Di nav ew qas kes de belkî zêdeyî 100 kesî, 120 kesî de ew dem û peryoda min program çê dikir bûn mêvan û ji 4 parçeyên Kurdistan bûn û bi giranî jî akademisyen bûn. Bi tenê Ezzedîn Mustafa Resulê Gojî Süleymaniyê ew bi tenê sala ji dayîkbûna xwe rast û tam û baş zanîbû. Ez bixwe jî sala ji dayîkbûna xwe ew şêwekî rast nizanim di dokûment û belgên di dest min de emrekê û li gora hesabê ku ez dikim salek din derdkevî. Em bêne deynin aliyekî em hinekî ji bên ser Apê Musa. Na Apê Musa nirx û hêjayiyek çend aliyê. Yani kêm kes wek Apê Musa pir alî ne pir alî bûn. Ew mîna ku heval geş dizanin ew rojnamevan bû. Bi aliyekî xwe nivîskar bû. Apê Musa kesekî têkoşer û berxwedêr bû. Damezrênerê hejmarek partî mesela wek Partiya HP hejmarek sazî wek Enstitûya Kurdî bû ku sala 1992 di dua li İstanbolê hate damezrandin Enstitûya Kurdî. Wê wextî em jî ji bo ku em rojnameyê welat derxin em ji bir ji Ewropa çûbûn İstanbolê li Şişlî vebû yani bi dehan û belkî 200-300 kesayetî rewşenbîr Kurdê me Sovyeta kevin wek Ordîxan û her wekî tir jî İsmail Şerîf alî û kesê dî û Apê Musa jî li wir bû. Yani yek ji damezrênerê Enstitûya Kurdî jî bû. Wekî tir Apê Musa hosteyê hîcîb û mîzahê bû. Zamanê wî xurt bû û hosteyê gotinê bû ku em vêna dikarin di beşê zimanê Apê Musa de hinekî firehtir, bi ser û bertir û belkî bi hinek nimûne mîsal jî em li ser bisekinin. Ew li aliyê dî küçek kurês û kurmekekî dadgehan bû. Yani Apê Musa ne carek û belkî bi dehan car ku car geme piştî ku tedî ber bi salê dawî de emrî wî hinekî mezin dibû tu bixwaze nexwaze bendê wî kesî li hefiza wî jî dibû wî bixwe jî nizanî bû çend cara hatiye girtin ketiye zindanê û derketiye pêşberî dadgehan. Her wiha aliyekî wî dîye pir xurt hebû ew çeknasekî zindanên dewleta Türk bû. Yani hosteyê jiyana de zindanê de bû. Heta gelek carat satranca xwe jî bixwar dibir û gelek cara dema ku tehliya wî dar ji war do ez benî çawa wê wî sibe dusme carek dîme li zindanê vegerin hema ji kerema xwe ya bi temamî bihêlin li vir bin yan jî bela li vînê me pêmanî li vir bir ya tedî em hemaltiyê ji van li vînar nekirin nebir û neydin ewana. û çavkaniyeke moral bû ji hevalên xwe re. Aliyekî din bixwe jî senarîst bû. Yani dizanin hevalê konekî jiyana Apê Musa Nazîrtin hayê ji jiyana wî heye ev hayî jêkirin hinekî bi ser û ber û bi şekî bi detay û teferruat bêhna zanin ku mesele birîna reş bixwe şanoyek bû ewana. û ewa wekî tir jî eger em ji rojnamegeriya Apê Musa dest pê bikin û çend gotina bi Kurdî bêjin ku pîşevkar hebekî tir xwe bi nav diberdin di sê qonaxan de yan jî di hejmara qonax de birokariya rojnamegeriya Apê Musa bikudîne taqîb dike û hinekî behs bike. Yani ya yekê berî ku Apê Musa bixwe rojnameyan derxê hesî rojnameyên xwe derxê dîj li Kaynağı şart postası û îlerî yurt derxînê demekê jî berî wê nebe 5-6 salekî
د روزنامه واکیت ده و د روزنامه جمهوریت ده نوچوانی دکی که او روزنامه واکیت تو سه برا در دخل اوانه دورده دبی خودی ازمونن اولو حتی دبیر آمین خود بحثا مکینه یک صورتان مکینه یک وینه اندکه که مایکا بو مایکا تدی که وقتی خویا یک مکینه خویا و ناس کریو یعنی علیه دی سال شستی ایجا نبخد روزنامه خوده جنك روزنامه وشان كوبارا وقت بارش دنيا سدنج دي لو فرات وقت دبي علي كاري بلكي بربداويا شستي دي بري حفتي بخورتكي باصل خوش علي دير سمي كل مرسيني دما بوير كوبارك بنادي دوغو دردخي از جبو از بخش بو امتحان universite بيت از شستونها از جادي الملاطي مسابو او كسجم الناس كر بهبر رود نشتنو لسر بروجيه در سنه كبار هذا اخوي نخسر كرن هناها يعني دوي وقت بسال شستي بجراني وقت ما قلت ند روزنامه نخدي دروزنامه دند دبو الي كارو هر وقت تلك بارش دنيا سي دي لو فراتو دنگو اوانا لأساس يعني روزنامه‌وانی آپی موسا إجا سال نوتی امروز حیشته و نهاو پیده دما تقدر رزگاری فازی بهز دبه گلکی خورد دبه و لگوره هم کسان ادی دسته که رونسانسک ادبی روزنامه‌وانی فکری و روشنبیریه دی روزنامه gündeme beriyor yeni ülkeyi velat tevloyu روشن و هر وکیدن دوان دجی دنیویسینه و yani neptene de veşane kedi dehşmarek veşande be hevre denivisine o roznameye velat تو من بخواه جر دبر دما تو روزنامه دما ام نوتو یکیش بود در خصوص روزنامه ولات ام چون استانبول د نوتو د دوا سبات بیستو د دو سبات مدرخص روجا اینه حواله مهبو حواله که ما يكون هال المانيا دبیله دما کو روجا اول روزنامه درکت میشه نوت دنیویسین فلان هات سرسریم سکنی گوبنه تناوی میشیش بیر ناکش بلکه اجبو متشتکی دیروکی تاریخی بو که روزنامه یکی انجا حتی نامه یک کوارک هفته جاره که کرو به کردی درکبه کنان عزیز اولو اوی روزنامه جی چاپخانه جی مطبعه تانی میجی روژا اینه پیشتی نیورو میچند نسخه دیگرتون جی اپی موسار دبن اوی چاقی ام بخال آلیه چیک بون ام آلیه بیاز جغال اولو بون او لعلی کارتال مال تپدمان از درباسی وی علی دبو به کشتیه مجرد چند نسخه دبرم و ایجا تبوتن tabii kefayı yelleki dağıt دو دکا جمر بخوی تمام قلم جمر بخوی مچوان بیسی ایجا میشر دخان گله کی کفاوی دهات دو ما چوای مقالم براسیجی تدینا کو من دو yani istatistik avan çebun yak juan kesabu bu makale yunç herkesi zendetir dağıtın fandın araya kurtupun bu netice barkeli bun mudozah başı wana ایجا جمر دو تزانی ازوت چتکن مدگوچه دگو دو هسته هبون هسته و عملک لگندکیش گنده در دورک و اوله مازبو بالسلیل العالیه کرکه بگندک ایگو جوان دران زانن دگو دو کس هبون یک لسر دیویر هستتی دکر ایدی جی لبنیا دیویر خرج لهب دخست و خرج ددایی گو ایجا ای لسر دیویر هستتی دکر جی لبنیا خوره جی عملت پرسید گو ما هستتیام چاوایی دو کسی هستتیا تندیتیه پیشتی دمه که ایجا جیه به هف دگارتن یه عملت در کس سر دیویر و یه سر دیویر داد کت بنیا دیویر فونکسیونه خواه رول خواه به هف دگارتن
إجا عمله هوسته كو عمله نوي دبرسيد بما هوستيان شاوي دو كسي تشتغلوا ندي إجا أبي مساجد دو أزو تجي أم بسني هفددر تجبرد بباشو أشتر بباشا براسي أم نزعم خندوان تشبيجن يعني هم خندوان نعزو أم جبر دبيجن نزعم أوقاس بس يام دوام بتو دنگنای ام درباسی بریتانیا بن پاشه ام دیسا درباسی آلیت بن تا هنکی بیرانین گود طلاب مساکر بریتان الکوما بریتان میکروفونات لالیجر میکروفون آخو وکش کلم آخوره نه ده هندره کامپیوتر دی تلفن دی لالیجر دست خلیخه لپیه چپه درکت بده ها دبو میکروفونات اری گلک زدان تو خیراتی استعمار کرم Baskım. Rastî mamoste min hem gelek tiştê xweşan li ser ziman radyo wan jî dilê me jî germ kir. Yani ez dixwazim tiştê ku ez bêjim yani em wekî tecanî ser ziman generalê Apê Musa em xwe jî posa dibin yani hem çawa bêjim hem talebê wî ne hem jî generalê wî ne her hê em pir tişta jî hîn dibin hê jî em wî dişopînin hê em wî dixwînin tiştê ku ji me re mîras tiştî em hê jî ser wî rêyê em dixwazin herin û wî armancê em karê xwe jî dikin. Yani dema ku Apê Musa dibêjin yani gelek tiştê kurt dide me yani çawa bêjim dema ku em diçin nûçekî em dibêjin kî em çawa ku Apê Musa dev ji wî karê bernedabe çawa ji ser riya xwe rêya xwe neguhertibe gerê em jî aynî wî şeklî ser riya xwe bin û ji karê xwe bernedin û wî di baweriyê bi wî hêviyê em derkevin qada û em derkevin kolana. Yani bi rastî ji wî demê heya vî demê ne êrîş ne astengî ne guhertiye lê em tiştê ku em zanin xwedî derketina rojnamegeriyê jî qet neguheriye û ji wî demê heya aniha jî bi aynî rengî dimeşevî karê yani hem weka çapemeniya azad hem jî weka em alîkî dine jî em jinê Kürt yani hem em ji alîkî de jî qebatkarê yani çawa bêjim rojnamegerê jin em vî karê dikin û navê ser weka jin nivîsî jî em dema ku vî karê dikin wekî jin em daha astengî jî dibînin ji ber wî yekî dema em karê xwe jî dikin van tiştê ku berê anîne hatine jiyankirin em wan jî berçav nîşandin û wan jî beritan mikrofonata bibore mikrofonata pir deng dixijitiye dike yani ez bawerim dengê min heyûnekî xerab were ji ber ku mikrofonekî xerabî tamam dibe hêdiyê devam bike ya ez biborînin Kurdiya ji ber kînekî wisa ev me nava hevdû keve ji min wî jî manaş Kurdiya xwe nebin Kurdiya te zaf hêjayê Kurdiya te hêjayê spas dikim yani em wekî hem em ciwanin yani hem jî em vî karê hîn dibin û em tiştê ku vekamranî ser ziman em ji Apê Musa ji gurbetê söz yani em ji wan hîn dibin vî karê û ji min wî jî dema yani astengî me nadesteknan yani çünkü em zanin ku em vî karê berdin em jê dev jî berdin Apê Musa hesabê wî ê ji me bipirse bêje kî we çawa vî karî dev jê berda we çawa ciyê xwe danîştin we çawa pênûsê xwe danî erdê ji bin wî em pênûsê xwe bi wî evkê yani em hindî weka jinê ku Apê Musa dema ku em derketin berê em nebêjin Apê Musa me vî karî dev jî berda em ji pênûsa xwe naxwazin deng erdê em zanin ku hê jî întiqama Apê Musa ji me tê sendin yani beritan bibore mikrofonata hat girtin bê hemdî ha debû pirsgêjiyan dikim çikî nabe em dawî li derê ma ez ji nizamwana herî dawiye Şüphe dest
ام سروی زاننا آپ موسا کو دایمه ام لسروی ریو بله yani وکومانی سر زمان انتقام آپی موسا مگوجمت استیرن yani cuma ku آپی موسا çava ku berwan stinet devan çava ku penusa xune da erdi anaje intikam aviş mecid istیرن yani آپی موسا zanı ku آپی موسا ne kadiye heji bir demide heji آپی موسا jiyan dike heji liqadaya o nuçe açedike pe hakikateye jibine heji intikam avi heji medistinin le emjvi intikam meji natırsın yani erişe juan natırsın gırtne juan natırsın gırtige juan ji natırsın mırne ji natırsın şbe ku emzanın ku em warın gırtın ji em bikevin ji gelek evale mehene ku bir penuse heji hıldın heji general API Musa li kadane o heji çava ku vi demeda li depoya da şartı vercin zori da rojname belafkırın anahacı aynı nava erişe da bir rojname te belafkırın o her deri astenki dibinin em dikarim bejin ku tamam hevale mecid bi baweriye heji penus API Musa hıldı من بسكانه ایرولیستاک درخست نه ده حب روزنامه‌گرین کو چاپنانی آزاد دخبتین دگرتیگه هدی غین دیه سرگون بونه هاتنو کشتن شهید کتن yani lista ایرو مدرخست 18 حب روزنامه‌گر لباکور ین عالی دولتی هاتیه گرتن 18 حب lista والبامن غین دی کو یک هاتنو سرگون کرن یک هاتنو شهید کرن بلی وان وقت گفت yani neş gırtına van, neş sürgün kırna van, neş kuştuna van, un natırsın. Kerem akvar. Beli hevale me her ikut libetege neye vakta nizer zaman serzman büyük ranji satmışsız kırın. O hiç hevale me pır heneko dinci işte dakike van berdavam kın. Le yani her nezik dakike aziz oru çarptın. Dakike ve jibret binin ki devlet hakikat edilse o jibret ko hakikat edilse ji tamam فخو ایش خو سر روزنامه‌گرا زیاده که و هر علی دا bir kari روزنامه‌گری terörize dike fazla ko kriminalize dike o na fazla ko روزنامه‌gerin Kürt çapemeniye azat derba gotune ko bejin nuçe yok çekin Luji şu demokrat enerji trani ruçegane gırtine ya da ek hatine sürgün kırın trani çapemeniye azat derkevin o روزنامه‌گری کرد درکیابن جبر کو البی بدری ال هری کو زیاده سر حقیقت سر ریا حقیقت دیچه روزنامه‌گری کردن جمعیجی گرتگاهی جی سرگون کرنجی بن آخیجی علی مدت تجربه لی کسا yani ne vaka jineki Kürt, ne vaka civaneki Kürt, neji rožnamegeri Kürt, emşmister bir hakikate yakına veriş. Vaka emzanın ku ne vaka slogan veriş, yani ne ko emlederanı slogan bağırıcın. Ev rasteki meye, ev ideolojik olarak, yani vaka ideolojiya meye, yeke vaka hakikata meye. Panjviriye şu riyafol bu gerinin تشتكي جبي تعرف عنك demek ki me API Musa jnazleti demek ki me evale hukme jnazleti o demek ki me miras avanji pura jiyandekri yani me gote emon nazlıkın van vaka jiyandekri van budun jiyankın yani em çıkavi kare budun hemeşandın avkas em API Musa budun jiyankın jimne vajri em fazın navi API Musa me API Musa belki zu vendaktır le navi API Musa ve her dem jiyan belki 10 sal şunda belki 7 sal şunda belki 10 sal şunda gereği heji belki emtinebin le ve şu 10 sal beri belki ne şu emtinebin ama yani havale me işte eme hatibin bejin ki havale me navi API Musa bay 300 sale 400 sale jiyan atne jiyan o heja API Musa navi API Musa tezani jine meş o tişteki her koştura her mes değerli yani gringe
Almanca mecî herî mezin ew e navê Apê Musa em bidin jiyan. Beritan em ê mafya xaftinê spas dikim em ê bidin mamoste Mîrhem paşê mamoste Mîrhem tu bixwast dîsa baxfî û pirs hebin em ê pirsa bigirin. Dibe? Em ê anha mafê xaftinê bidin mamoste Mîrhem bilankî dinê ji me baxfî paşê dîsa em ê vegerin te û pirsa bigirin. Dibe? Tamam. Spas dikim. Mamoste Mîrhem dengê min tê? Belê. Kerem ki îjar. Em hinekî dî dikarin hinekî dî li ser rojnamegeriya Apê Musa rawestin. Ji ber tedî mîna de xaftina destpêkê de bigot aliyê gom li ser bisekinî zehtin pir fakat di em bêjin îlana me de zêdetir rojnamevaniya Apê Musa belabûyî ku em ê zêdetir li ser vî aliyê rawestin bisekinin. Niha em dikarin bêjin ku rojnamegeriya salên piştî 1920 piştî ku komara kemalîstî ava dibe xwe digire û bi lozanê fermî dibe û statuya Kurda têbin pêkirin, îlga kirin, rojnamegeriya Kurdî jî bi taybetî li Bakur ne li Pançê din. Mesela li Başûrê Kurdistanê ne wayê. Piştî bîsta hejmarek bi tenê di nav salê 2019 heta nav 19 û belkî 30 û 32 de 10-15 rojname û kovar devkevin. Li Rojavayê Kurdistanê jî em bêjin tê zanîn ku tedê hewar û ronahî û stêr ku her wekî din salê sî ewana devkevin. Li Sovyeta kemî jî riya teze û gelek rojname û kovarê din hene. Fakat li Bakurê Kurdistanê rojnamegeriya Kurdî weşan û çapemeniya Kurdî serberjêr dibe. û rewşenbîr û xwendayên Kurdan nivîskar û rêvebirên weşan û çapemeniya Kurdî bela dibin, hinek di terqin xerîbiyê, hinek çavên wan êdî ji dewletê û ji hêz û taxet û qeweta xwe nabire rû dinin, kevirên xwe di ber xwe re berdidin û dewlet jî destên xwe dixê qirika Kurdan çend raperîn û serhildanên li vî alî û li wî alî wekya Şêx Saîd, wekya berî piştî wêna ya Ehsan Nurî Paşa û yê Dêrsimê li aliyekî bê hiştin wan jî serkut dike û Kurd li Bakur ji ewra fikrî rewşenbîriya bi Kurdî weşan û çapemeniyê bi her sala derbas dibere, derbasî rewşeke bêdeng dibin û ev bêdengî jî sal bi sal kûrtir dibe. û mirov dikarê rehet bêje ku neqeb û balahiyeke gelek mezin pêk tê de vê eniyê de. Rojnamegeriya Kurdî radiweste diqerrime û mirov dikarê bêje êdî stewr dibe. Kadroyên kevin gelek ji wa mîna ku berî niha ji me got êdî nesaxin, beşê mayî jî pîr û kal in. Ji yên saxmayî beşek ji dewletê re êdî kar û xebatê dikin, derbasî aliyê dewletê bûne û kevirê xwe di ber xwe re berdane û ji memûrtiya dewletê teqewî bûne. Gelek ji wa jî êdî tam bûnin em bêjin dîroknasê Kemalîzmê, mesela yekî wek Cemal Kutay ke kurê Tahir Paşayê Bedirxanî, neviyê Bedirxanî, di dîroka Tirkiyeyê ez bawerim
کسی بتنیه که تو کسکی دین بقاسی وی لسر دیروکا کمالیزم ننویسیه بحثا صد و نزانم چند کتابین وی دبن و وان کسا سالن که روزنامه وانتی دکرن مانن دناو بیروریان ده و کوبار و روزنامه این که زمانه که دمه که در دخستن ایدی بونه وک مال خچاق حتی بیش همه دویا سالن چدی اف روش وها بردام دیگه و پیش نکنو به روزنامه‌گری آپی موسی دست پیدا که و دیگه به حرکتی اگر مرو بیشه یعنی روزنامه‌گری که سالن 20 حتی 1900 تقریبا دویا چلی دست به کپیجی مهره آپی موسی هل دیگری و گل کی راست به و گل کی ده جه خودنی و کسی کو جبه قناغ بریش استیره پیشنگی دکه آپی موسی و آپی موسی چند تشت نوتینه یک جوان اوه کسی که هنکی سر وقت و آگدار روزنامه دیروکا روزنامه گیریا کرده دزانه کپرانی روزنامه می زمان مشروطیت دوهم سال امریکا 1908 حتی 12 حتی 14 18 حتی 20 اوانه عباره یک اوها بکارتانین روزنامه ما نه روزنامه یک سیاسی فلانو بیوانو اوانه لی به هر سی روزنامه این آپی موسادیجی de Dicle و Fırat de Şarkın postası o de ileri yurt de betayibeti rojname siyasiye ev ibare ya siyasi de jora rojname de singa rojname de te divisande Ape Musa rojnamegeriya siyasi tine o rojnamegeriya alternatif ji bixwe avadike yani bu dü tişte dexebeti kar dike یک جبر روزنامه‌گری سیاسی کردن روزنامه‌گری و یا دوهم جی چترین روزنامه‌گری که آلترناتیو. آپی موسی ادی روزنامه ترک رخنه دکی. بربیا داوید اف رخنه وینا خورد دبن گران دبن. و دوی آلیدجی مروف گرک ببیجی که آپی موسی وک پداگوگه کی وک دکتوره کی گبنه خوشاری کار بکی. خواهیش منتالیته و ذهنیتا دژکرد، ذهنیتا به تولرانس، ذهنیتا اتوریتر و دیکتاتور هیه و گلکی نرم دست پید که. هیدی دست پید که و ده ایلری یورت ده ایدی لبرو لدرهان جارنا هن پیبین کردی دگره و درشینه ناو بحضارن پیبین ترکی. و به بیش دخوازه او تابویا دور و درش کو به سالان هیه تیر و سفت و ستور باید دخوازه و تابوی بشکینه. طبی هر جارا کو ام بجو به هر شکناندنی ره بدو هر شکناندنی ده محکمه آپی موسی و زندان آپی موسی تی. از باورم هنه کیجی ام دکارن لبر بسکنن و پیشل جیجی مایی ام دوام بکنج بکن بلکه هنه کوالی دل بخوازن با آواکی فکر خواه بیجن دیتن خواه بیجن و پروگرام یک دنگی دو دنگی بتنی نبی. Tamam, gelek baş mamoste. Hevalin bixwazin lê zêde bikin hetey mijara ha, yani hetey vê astê. An jî pirsê wan hebe dikanin hem bername xurtir bikin, hem pirsê xwe daha mijarê em dikanin ki ne zelal bikin. Hevalin bixwazin baxwe dikanin mikrofonê xwe veke û ji kerema xwe bira Kurt û Kurmancî. Hevalekî bixwazin lê zêde bike ya jî pirsê wî hebin. هوالي عدنان كلام كميكروفون أخو ذاك بله جالك سباس ما مستحسب از تمام بشتروان را سپاس دکم و سپاس بوی که کداوه اول بریتان ما مستمر هم باش شیرو بکرن نا اپی موسا جعالی وینی
پیشه‌وی یعنی شورشگری روزنامه‌گری و جواب بابتی دیجی ما مستمر هم و اول بریتان باش شروع بکرن نه چند بیراینه میجی اپی موسی نه زاروگ بو اپی موسی از خوازم ما بجم بلکه ما مستمر هم بجم بهتر ناست که عزدین هبو عزدین عثمان جیرانه ما بو ایدی اپی موسی او گلکی به هفدوش نریم بون و خصم هفدوشی بون از باورم چه جارا گود هاتا جم عزدین عثمان او زیارت کرد محقق دهات مالا مسلابق دیامت کرد بجم روز که جه پرسیم و مجیاخو پرسی هو باشتی بیرامن از نظام نه لکرجوسی الوارخا اپی موسا زمانی که دبستان خوندیا یعنی محکوم مایا لوید الجم کالکیم دمکی مایا جبونی وی بیرانینه و جبونی وی حوالتیا آخر بزوره یعنی دبستانه هوتی بیرامن چه جارا گود هات با عزدین عثمان دگو هگر از نبی دیام سکینه بود دگو هگر از سکینه نبینم زیارتیان منی عزدین جی پوش درد کرد وی اسلابه که بدمیده بجا چند جارا متکرونت که مدگو قهوه که جی باخد گونا ایشه من گلک عجله از چم عزدین بینم زهر ایدی د نوتی ده باز بحورم از اینو کتوما کاردم دکاره زراعت ده و تارم اورمان کشتری باقانلی گوتنه چت گوتنه دور ده از منو دست کار کردم و نوجي ويش مرة قادروا بعضنا يعني زي وبانا معمولة كي بقادروا بناب دنج ودناب كاردا زي آخر كاري محاسبة دوی دمه دیجی برچیبون چه بود نسبینه از بهورم لزندانه آمده هنگی نوتی ده سرگونه کی گله کی مزن چه بود بصدا کس هاتن سرگون کرن از بهورم او بود یعنی دوی سرلدانا کامران دوندار ده هو باشته بیرامه ام برچیبونه ده بون اجی چوب کتن برچیبونه ده ای حوالا گوت نو کتی کار دو احتیاجی پینینه پیوستی پینم گو از وقت وجدانن یعنی از دماغو از ورد چما کار از بر دریه ورد چم از خوبچک بیلو وجدانن نرحد بینم از کتمه دروجه ما قدان اپی موسی هات زیارتی هات زیارت از دیتم گوت چت کل ورتشی کتیدم گواره گورنه از بهارم تنو کتبو کار دو و پیوستی جینه تدرکبه مگو اپی موسی ما روجك از روج کتی بمنم و امی وی کفنی بقتن اسلامتی از درکبه بجا گوتنه كبيها بولويدي از خوازم مسروي گوتني والله از بهورم دولتا ترک گلک شاشیا مزند کی اگر از دولتا ترک ببانا ازي بيجم كردا ازي بحيرا احمد والله رحم ناخوازن بشك حنا كنقول رحم بشك بلاهم رحم ناخوازن بيج احمد وردا ازي بيج ورا شما از هاتم حتى زاتم باوا گوجنا تي سردانك باش چي بويدمي گوجناج سری خانیا پریکت تابت مسر عسكرا و پانزيرا و جمسيا زاروكا بكبرا بقوسكا بكوچانيكا عين وكل مثلا فلسطيني واناكي دناف سكاكا دا جاندرما و بوليس و سيفيل كتبونا حيريدا ايدي تشاوا خجنا و برو كبرا بدنا عليكي اگرش ديلا و بانازي بحيرا افجورا و بلا خجما بكن يانا افزاروك اگر سبا مزن ببن ويبيجن والله بحرا منينا ام دوزا ميرسي نجدكن هاوی چاقی سری ترکیه بکه بلایه. ایرانی که منی ویجی ولد دوی برچیبونه دا چه بو جمع همون کار گود لی باکرم گور بامرونا. الباخو جرونستان قال لك حجمت كر لنظام عز الدنيا عثمان هناك تكليا وشاون بركي مستمر هم وينا باشتر زاني لهر جار بريودي صدي صد هات او مروف زيارت كر. سپاس بويو قال لك سپاس. سپاس تكن. مستمر هم تب برسه بده. اگر هبال كنا كنا هذا مخازة اگر هنه بالناس كارم دوام بكم كان مزكن هوالكي بخازة هوالكي بخازة كسك نينا روزا هذا روزا في باغفة نعم يعني هوالي من ما تنافي خوب عربي تيبي عرامي نبيسان دي كازانا بخوين منافي تبيجم هوالك دستي غرابك سلام ورز ترجعوا از گلکس پاست کم جبو برنامه یا جبو پیشکشوان دلال ما مستوی برز و خوشکامه یا هجا راستی مروب چه قاسی لسربان لهنگین دوز آزادی آخفتنه بی که دوباره از بجم هیچ مدست بی نکریه هر خباته که از باورم او لهنگین هیجا کرنه بگمان آخفتنین من جبر که از دربای ولاتم گلک راحته
لهنگیتی او مروف دناو آخیده انها کسی که لوالاتن او باش بزانن اچید بیجم مروف آخاتنا بکه جبو مهنده که راحت ره لیز خوازم بیجم هر خبات کتی کرینی بگمان جبو آزادیا کردستانی او تشتکی دن نینه برسکه من ما مصاحیه لگل بعد کرنا آخفتن این خواه ما مصا جبو آزی هر ملتکی او ریزین خبات وکه گردابش بکت هر خباتکی جبی نویسی بگیره نگارکیشی بگیره هر تشتک یعنی پرچه خبات دناو قالب ملتکی ده همو دستی خود دادن هف به هفره پیش تکبن برسا من اوه دست بگا خباتا نمر آبی موساده حیا ایرو روژه جنابی و چه پیش کفتنه کی که ام بیجن ام نیزی و تشتا که ام دخوازن ام ما چه تشتک دست خواه آنیه یلو چه قصری که ممایه بگمان حبرا خباتا آبی موسا ناحش که هر جهه کی حیا ام بیجن گلک جید آخه کی آزاد ده بپش که و بهنا آبی موسا جیدی او ترسا که مروف بخواه چی بکه آبی موسا او ترس اشکاند اگر او ترس بکاره مروف زندانی بکه دیوار نکاره تجارا فکره کی یا بیرو باوریه کی زندانی بکه ام چه قاسی پشتی وان همو سالان وان همو خوین و بدلان که مدایه ام نیزی بی دوز آزادیه بونه سپاسی گلک سپاس کسی که بینه شتکی بپرسه آن لزیده همان کرم که تو از اتجی ناویت هجماره از تنها بینم نیای ناویت ببور نزانم میکروفون خواه کش کرم آخره میکروفون تا گرتی ولا ایناجی گرتیه وابو دنگ وابو ارید خیراتی صاحبی که من برنامه و پیروز دکم دمکی دریجه که از هاش برنامه تونم از میوان و عزیز خوشگبرای دلال تبا دلگرمی سلام دکم نام مستیفدین ولا کوری چندک بو اجبر پرتوکی من چاپته بون اجبروی هنگی سری مد اوی دابو شغل کار دا اجبروی که از تولی نبون لی از حز دکم که گوهدار بکم ایروژی برنامه لسر جیانا نمر دلا آپی موسایه بله هر لهنگه کی کردا یعنی مرو کو بیجا بروجا برنامه تری ناکه کو مرو وصلی یکی وکی فنانی آپی موسا بده لی الوراد خوازم که دنگ اگر دنگی مهره کو مگودار که و کرمو کداوی لسر جانگوریا و لسر لهنگا زعف از خوازم که جیان آپی موساجی بکنه وکی بلگه فیلمکی خوش لسر جیان بیچه کرنی که گل او بکه خوش ببه براستی جی من زمانی که از وقتی که من خواه گیهان ده جویجه او کرنی من آپی موسا وندا کرناوی ده همه بریا وندا کرنی مپر هندک ناس کرد دمکی اوکی منوی او هیا لسال 1990 ده از اندام پارتیا گل بوم و نافچیا چک مجی بلگه فیلما مموزین بو رحمتی آپی موسا و کلفتاوی تاوی پارلمنتر مهاتبون از چون دیتنا وانا مل اوی هبدو دیت کلفتاوی حال کیفی مپرسی حوال عمل جمع بو پیرا ملت وکیلا مل لیلا زانا به حوالا مرا ترکی خبر دا میجی گو حوالا ترکی نزانه گو وا کردی زانه مگو نا کردی زانه گو چما مگو لا سورانی زانه هنگا پی موسا کنیا گو چما قیت شرم بکیش سورانی مگو نا اب گوت ناوش بیرا من ناچه خودی حضر رحمت لگوراوی که
ورا اوكي من ويجي ابهبو من او شاخ او ناس كرد صالي نودو ازنا شاش من نودو يكبو نظام نودو سيبو يجي بي اريد ما نافچا چك مجاز استنبول من نوديت وبشتي ويجي ذاتن شو شهاده تاوي تشيبو جبروي ازوي ديرتينم وبرنامج واجي بيروز مبارك كاكي عدنان وتواجي بدل وجان خوش كيميل ورس سلاف دكر قال سباس مالتا دفي اريد اجي جوارا بيجم دوحه برتوكي مجي تازا دركت نوا دستي مدن عدن دستي ملي فقط ما تخواسكم جيجا دستي و كام چابگين دستي وجه نزانم سر خير به ناوي واجي بهارستان وخريبستان هر دوجي هلبستن سر خير تمام امين مذكر مسار خريبستان ما ويني حسن كيفي دان يسر قلنا قول كتبنا في براوجي الفي دريب سكنه واخويه تمام امي وانا جدا باخفن اي باش تمام سر ما مستنجل تدستي فراكري نزانم تبشاشي دستي فراكري يا جيل ودري يعني اشارته دسراكرني هي انجيل ناولا بحمد راكر هكر بون كرم كوي شاغت الحمد راكر بالكرم جالك سباس عليا براستي برنامه جبومه برنامه که پرپر هجا و گرینگه به مناسبت سپاسیا مامستا میرهم دکیم و یا واجی هلبت جبو به آماده کرنی هوال بریتانجی جنیز و ناس دکیم براستی کاری خواه به کلجانی و هر تم وک خزر دیگه هشت مه گبا داخویانی و کاری چاپمنیه هبی از وی جنرالتیا آپ موساد چاوی دا جید بینم پرسا من اوه جه آپ موسا حالا روشنبیرتیه و روزنامه‌گریه جه بدرخانیان گرد رو آپ موسا دا اوتشت دبی لی مخابن جه آپ موسا و وربه حتی روزنامه جبلی وان جوانین وک رئیسدار بریتان مرف روحیت آپ موسا کسایتی آوی دکاره چه قاسی دناوا سازین ما دزگهین ما آنجی کسین کو بناوی روشن بیرتیه پیشنگتیا جواکا ما دکن مروف دکاره چه قاسی آپ موسا دوانده ببینه مامستا برهم مامستا میرهم قالا هوالین وی سردمه و وقتیان جه خال جه گدی گرتنه گوتن همه شوان را تنیه و صرف خو بلو کرن شوا اوچون صرف وان دیاره لی پرسامن جبوین لآلیه منه لآلیه آپ موسانه گلو چه قاسی روحیت و کسایتی آپ موسا مرفتکاره بوان را ببینه سلام رئیس gelek spas dikin maliya ve kesekî dinê dixwazet lê zêde bike ya tunebe em ê derbasî mamoste Mîrhem bibin. Mamoste Mîrhem mikrofona te girtib ew em vekir kerem ke kesekî nî dest ran nekir min nedî. Dengê te baş ne Mustafa? Dengên baş ne? An henekî baştir çekî kêm tê min nizam sûcê min ya dibe yani hevala nirxandinê xwe kirin mamoste İncil jî pirsek dide wê hebû bo rêhevalên apê Musayê wê demê yên niha çi karê dikin li ku ne li kî derê ne çi xwasî armanc û bîr mejî û bîra apê Musa kar û xebatê xwe didomînin yani got ê yê jê veqetiya îsafê xwe jê veqetandine ji xwe veqetandine yê ve neqetandine li ser bîr û rêya wî dimeşe li kî derê ne çi xwasî yani wê demê daha pêşketî niha çapemeniya Kurd pêşketî pirsek wî rengî ez bawerim kir te jî bîst bû pirs dora min e erê mamoste kerem kir waxyayê
پروگرام بکەلکە بە ئیسیفادەیە دەبێت و هەنێکی درێژتر جێ بێ بزانم لە هەنێک تشتێن گرنگ هەنێ ئەتخوازم بەحس بکەم بەر 100 ساڵیە ئاپێ موسالی و بەلکی جارێک دن د پرۆگرامێکی ئەو هادێ وەسیلە و ئیمکان چی نەبێ ئەم بێن بە هەفتوو پرسێ هەواڵان پشت ئەتکارم ولۆ کوردجی بێنێک بەرسم بدن ئەگەر مامۆستا فەسی قبول بکەین هەرێ مامۆستا کەرەم کرد نها ئەس هەنێکی ژی نا هەنێکی تەدی ئەس لەسەر ئاپێ موسا دەعافبم قسە بکەم محقق بە ئاوایەکی بە ماف gelek ji hevalan difikirin gelo tedî hevnazkirina Mîrhem û apê Musa çiqas xurt çiqas kevne pişta xwe didê çê û nadê çi na ya yekê ez xwazim bêjim ku gundê me û gundê apê Musa nêzîka 15 kilometre nêzîkî hebû û malbata me û malbata apê Musa jî mervantiyek wan hebû û ev mervantî jî hê ji kalkê Musa û kalkê me wana û bi virdê hebû û apê Musa di ser gundê me re diçû bajêr û da hevnazkirin û li hev nêzîkbûnek em bêjin pir alî û xurt ji vir tê û têkilî dayîn û sandînê pişta jî li ser vî bingehî ava bûn ya din dostayetî û hezkirin û hurmetek bi taybetî di nav apê Musa û apekî me bi navê Hacı Hüseyin hebû hevalê Adnan nas dike di navan hebû ji ber dema ku apê Musa 37 li Edenê dixwend li yatiliyê me camiyê apê me jî li wê de girtî bû di hepsê de bû li Edenê ji wir jî ez bawerim aliyekî way her beş müşterek hebû naskinek ji wir jî dar wekî tir jî ez di cara wexta apê Musa dihat û diçû ji xwe me didî dema me lîsa dixwend jî biraziyê wî ez û biraziyê wî û kurê wî ne em di malekê di dixaniyekî diman yarê wexta riya Mêrdînê diket me li wir jî bi vê wesîlê ew didî piştre 68 û 69 ku ez çûm îmtihanê üniversitê li İstanbul el mala apê Musa diman mala apê Musa navdar û meşhûr bû ku wê wextê wan sala çûn hatinek zêde hebû mi gelek ji siyasetmedarên Kurd li wir naskirin mesela ez karim bêjim tedî qiraniyanê kesatî û şexsiyetên siyasî Kurd ku di nav depê û hepê û her wekî cê girtin mesela Yaşar Kaya Yurda Kaya hevala gelek kesedî me li wir naskirin li wir ez dema ku vegeriyam wala apê Musa ji mir tedî bi gotinê toriya qewîtiyek li mikin tiştek ji min xwast ez tiştekî bikim ji mir got ku li Nisêbînê kesayetiyek em bêjin dengbêjek hunermendek bi navê Kermoyê Mitirv heye û stranek Kermoyê Mitirv heye ku navê wê Livan Roviyan e ez jî ber ku Kermo dihat oda gund cem me jî min jî Kermo nas bikim gotê herê Kermo bibîne û muheqeq ew strana Livan Roviya têxê teybeke yan jî binivîsî ez jî tedî di emrekî ew hadê kesayetî û şexsiyetek wek apê Musa erkekî wazîfeyekê bidê mirov edî heyecana wê pir mezin e yani çi zanim min xwe li nav mayîna jî xista minê muheqeq xwe bigihanda Kermo lê xwe gihandina Kermo hesan bû ji ber ku lê taxek Nisêbînê li taxa Qişlê di xaniyekî debû pişt dît xaniyekî feqîr perîşan û li ser cillek ji wan cillek gotedî kincên xetiyayî paş dikirin merş û li ser rûdniştin tizbiyek di ser sedî di destê wî debû û wa xuyayî tobe kiribû û biryar dabû ku bê stranê carek din nebêjî mikir û nekir mi jêrê heta bawer bikin carkî me birinc jêr bir misavar bir bi tenika hûn jêr kirî mikir û nekir ku Kermo razî bibe strana Van Roviya ji mir bêhiyam teybexin qebûl nekir û ew daxwaza apê Musa min neanîdî lê sala not û yekê payîzê wexta çûm û mi behsa rojnameyê welat kirdû wê wextê ji mir
قوت دبو قوت نكولها قوت دبو تبيراتا أو قويتيا من التكر تبيك ناني هجر نها نزانم فلان وبيبان بايا محقق تاني بيك آني با وهر وقت تقولوا أو نوتو وانجي لبون صالح حيشتي ويكيجي لباجار النسيبين مديد دسي شبا البيرمان قال لك خمجين بو بتجاري أبي موسى أو خاص خمجين نديت بو هناكي وقو هديوي شكست بو وقو هناكي ولو دي تدي ضربة عسكري وفلان جي بيك هاتبو تشيب بو حرتش بدنجيك فراه مظل حردر في هاتبو إجا جمرة بيتا نابي دخنت نابي شعري بعصر كرج عليه الروح هي جاء حج نابي ذكر جبال كردوناوي وجبالكو هناك يجي نابي سرهلدير بو هناك إسيانكار بو بيتا كويج مرخانكو هيجي بيراميدي بير نهري معظم جيبي جوش etmişem heyhat kurak çöllerde akıp geçmişem. Yani eğer bu Kurdi bebeki vergeline Kurdi kenzede avhayı az abek mazınım deherrikim u per hayfe ku nel berme abaku de çöleke de kerembejeke de derbas de ne فيكيك نشينايك نجي سبزيك لبرتيتين وكوبيجي جمجي خورتي ما بالدرجه ونسبتها في وسط استفاده نكن لدمكو الاسطنبول بوم الجم دمام حرد هما دبي خبت كلمه نبيسي اجا دفترك ابو دغ دفتر منو تا دفتر كل قابي وحبك يجاور بو قال لك تشنا نبيسين قال لك مقاله تشتكو شهيد كجندي كشيف حطي مقالي جوان مقالهكم منه وين نبيسي بون دقنجك هاوي تيري دركتم اجا جمر تقول له خويا حايف بوكو ياكي وقت بريج البام تنب واوقا وقت وزمان فلان شبو وقت تجي تقول اشتا حكومتي سياستي دستاني سرار شيبامي اشتا قال لك تش من نبيسي بون حجراسي وحيشتابو يا راسالار بو هاد وقت تربو دستاني سر هدار كبن اوها هنا كي بخصت أزولو تديب تشتاك الدين هبو من بحث أبر علي بنا أبي مساكر دمك أزول جابو كرنج جراتو من جن سيبيني إجا أزول المدبخ أمرونيش تبون ما كرنج دخشارتم باور بكم نزيكا ساعتك جمرة لسر جرينجيا فيتامينا سي جي آخبي يقسكلي إجا بحث كونفرانسة كي اسطنبول كريكو بجن بروفيسور كي ماجاري هاتو بدو كونفرانس دو بحثاويت انفيمان او الي يهبو ابجي هنا كي از ذكرم ادي بين اگر دستور همه بباوريا من نبيسكاري وستيل ابي موسى وزمان ابي موسى قالك جريد دستور همه اسكارم نها يا بيشتي هنا كبال باخر از هنا كي سروي باخر باوريام جريد ما مثل مالتا بريتان internet هوالا ملال متدي بريتان دقتت نزا انترنت اوي در الده پرسکریکی مجه پرسی گوازی تبلی ببم آن هزنام بدرکت اوی تبلی ببم تقز امي دوام بكن ما مسينا ساعات ما وقت ما جاي امي دوام بكن اما من برسا بكن ور هم وقت صحبتك يا هوال بخوازن لي زياده بكن اوي دا وها خوشتر ببه هوالا مرال جو دست فلاكر گواز خوازن تشتكي لي زياده بكن ياجي بيجب بلاش كلام اخر ميكروفون اخو بك لا آلية نعم ميكروفونات فنبول آلية شبل آلية جيرة أنا دبو شباش باش سرچاوا مشي خواست أسحبكي بتيجي برانينا بكم جبرجو أبي موسى خوش قوي الجيلان بنار سريكانيبو أجي سريكانيه من جيلان بناريبه بري حتشتي سلابو ريز جواه ولا كشاره براي من وخالي من تيكليا وان بابي مسار هبو جواه لأوروبا دجين لإنجلترا حرقو دهاتن ويجاي أز بتشوفو
هر گدهاتن وکو مرو هر زیارت فرس تایی زیارت مرو در فرز مرو هر زیارت وقت حجی هر گدهاتن دگوتن امی هرن آبی موسا زیارت بکن یعنی تجاری او ندبو او خوشاش ندکرن هر گدهاتن ایلیم تچون زیارت بکرن ایجا انا که وقت الاسطنبولی بو وقت بول آمده بو لکبو فرق نینه یعنی ایلیم تچون خد کیان دینه ایجا برای من هینو هین هر گوته ولاد اجرد بیجم برای منی مزن از بیجم حبک خلا آبی مسابق جبرگو او صحبتا گو نافبیرا وانده در باس بویه هم جار جاران از دکنیام جار جاران از مادمام بالا من دکشان متگو آبی اف فیلوزوف بو اف چی بو یعنی پیشروش ددید و فکرین وی نریناوی عجب ایجا از مادمام متگو اف فیلوزوف اف نه انسانك يعني مساج ريسي يعني جداي يعني تشت جرينج اف تشت سر ديار بويه پر صحبتك خواش وقت چیروکه هر گوته از دبیم قلاوی بک قلا صحبتاوی بک اجی تیر نابم مخواست از بنا بیشم او دیجانا مدگشا دایه هاوقاس جالك سباس مرة تابع جالك سباس الله بلي ويه هبالكي بخازن برسكيوان هذا يجي بخازن تشتكي برسن هنا ما مثلا ميرهم امي يعني قد وها وقت صحبتي درباسنا بامينك قال تارزاوي نفسكاريه بكن تقول بو و شوي ساعاتك وتشتكي ما خلص بو ام ورد دوام بكن سر تارزو نفسكارياوي تمام نها هناكي نفسكاري وستيل ابي موسى ماني ابي موسى ذات النفسكاري هناك يجي الزمان هناك تارزو اسلوب وانا نا تالي كسن سر وقت دزاننكو مقالين ابي موسى كرتو كنبون قال لك كرتو كنبون مثلا تبو جارناجي ولو امبيجن ولو سرنبيس يعني بالتركي بيجن باشلق فر ولو زيده بو بلكي بخاصي نيبه مقاله بو تارزو سيلكي ولو بر بالكش وانترسان بر خسر يوي بيبه تنكاري بيه كسكي دم وحقق انسان دبن بانديرو تسيل حدود بينن ليوي بخوا كربو مال شوار بر اوريجينال مثلا امبيجن مقاله سرنبيساوي او هابو دقو دريج بو دريج مثلا Lijedavi ولد دقو siz başlığın kalabalık olmasına bakmayın ben şimdi içinden çıkarım mesela. Yaci mesela ambejin le çe dikirinci gelek cara hayali çe dikirinci berku dinav gel de bu tekniğe gel kurd bu mesela ambejin de روجا كان فلان روجنامه دقندل بود فلان كاس استلي دبر من درباس بو يا جو موسى جاردي خيره تدي روجنامه كو تدي قش دراون بنجهن اصل اساسي وام تنيو خبري وانا حمولو سختن مشكل فلان تشما بريخو دي ما نحيفه فاشجي تبخو تيرا خزانه وهوستا وبكاباسيتي اجا روجنامه بكيري تشتي تشما بروجنامه توي إذا تدي أبي مساعد بيشمانا روجنامه يو تدي دبو باسون شيء الدنيا فلان أوام نسينه دي بقولتي يا فلان روجل فلان عالية قد نظام شرق دنا فلان وبيبانا دركت نظام تدي عالية كبر جهات كشتن كو كشمنات كشتن عالية قد تجبان نات بو أوها براحتي خلاص بونشون جي تدي ترس داو فلان أوانا يا جاء مثلا تقوي روجل لفلان قهوة دكسا بالدومينو ديليست یکی جه دنره گوت تفنکر تساختکاریه دکه و جرات نخشو از جارک دی بتره به دومینو نالیس مگر طولوکی
یا گوتی باور بکم فن نکری گوتی دا گوتی به قرآن قبول نکری به مرقده به شیخ به خدا پیغمبر قبول نکری گوتی حیره اگر مفن کری به از جردوان بم از جحش بم ها گو تمام ایجا قبول کری ایجا مادام تدی افیدی افسود گرانه وان یعنی مثلا لجیه کی تدی دبیجه سر نویس و هاگی از او پلاتون از او افلاطون ایجا الجیر دنویسینه دبین هاونه بیجم یاهو موسى تلك بلاطون افلاطون او فيلوزوفي نافدار ومازنو تيجي موسى وفلان اوان موسى مالعين ترو دش كفتا مزان فلان جدي اخو بيو لستيلي لي مازن بويه تلك كترابه تجي تناوي خويه بلاطون افلاطون هافتيني ايجاد به خمناكي ام حردج عبد خدين و دفيت كتلو انا او یاز بم سر ستیلوی کباوریام ستیلوی گرک مرونه کی به جارک بتایبه کی سر ستیلوی طرز و اسلوبی نویساندنه سمینارک چبکه سمینارک دور دیج بتن سر بی عالی از هول بدم هناك تشت نوتن مقرتن بدم از هوی دارم کو حوال نوصل نپر دریج بی لما دام جارك بوي البروغرام اللي يوتيوب بلا به بلا نحقي ابي موسى النبي نها ما قلت يا مقال ابي موسى كرتو كنبون رخنا جيرانه بون بزاحي وتدربون جارنا تشتين بالدهان روبل دخستن وي بباراغرافك بچند هوكان خندباني خو لبردخست و مرام خو دگوت كومبوزيشنن لأدني و ماموسته مثلا مشيت برسي ت وان مقالي كرتو كم تجاو باركري داغرتي تشاو اولودني بسينه جمردغو دماكم الادني دخان صلاح الله دنفسي وحفت كليه كده ماموسته كمي كومبوزيشن هبو دغو لسر فلان تشتي سي بلابني سين المساله بشرت جو ده وان سي بلابكن بل باشرت جو ده بكن باراغرافك ودورا جد جو اگر ون كاربن بيك هبوك بيك جمله كو افاده بكن ويتشتي بيجن دغو او جمربو علي كاركو ام تدي دفي علي دي از كارب مرام فا كرتوكن راس ديريكت دقارو زلالو وكري ببيجم دغو يدي امبالاجه بتاني امبالاجه ادبيه وقت تشتكي هور بتشوف جانا تدي لفيدا دناف حوالا دي سرسالي ما حناك لها بكرن ما تشتكي بتشوف تاني ودناف اشتر بيج هجمار قازته دي ما تبيتشاو تدي وقت بعلي فكيتشي دبو دوراجي تدي دي فتكر داوي تشتكي بخاصي ولو دي سي جراما دركت يا اي صوتك بو يا مثلا فانت بعد انا تشتكي بو انا ايجاد بو او امبالاج نابرك بخا تشتك دني دي تخمين بكن حوتكي وك عزيز نسين كو مليون حيراني ويبون او بخش حيراني ابي موسى نوي بطعمو بنشابون او هوستا و شارزا و دقلي قوتنبو هر قوتنكوي بچند باراغرافان و هر باراغرافكوي بچند روپلان بو بمبالغه و ورماندن او استراتيجو ايكونومي قوتنبو قوتن جيره سرنرن و اماده خدمتي بون ناوی و زمان کردی گلکی خوش بو او تایریکن د براک و جیوی همان هیکی بون د پینوسا وی ده گوتن بعش دهاتن بر باریخه بدنگی بلند بان دکرن گوتنا ام وانه د گوتن بر پیده د بازیان وکیتر دوام بكن قوتن دكتن ريزي ثمانة دبون جيرا لورا دستو بينو ساوي دا قوتن بهيزا خوا بأركو فونكسيونن خوا بحسيان خوا كشفو طاب دكرن نمر دبون قوتن د نبيس و قوت أخافتناوي دا ستيلو شيوية نبيساندن أبي موسى
هێژایە ببن داباشن تەز و لێکۆلینان li zanîngehên Kurdistanê. Kesên serwext û aşînayên stîlê Apê Musa ne çêbûna vî stîlê merak dikin, ev stîl ji ku bi xwedî bûye çawa hatiye pê. Bi baweriya me ev stîl û uslûb encam û berhema xwendineke zêde, ezmûneke dewlemend, zincîrek têkiliyên bi hercore kategorî ji her etnisîte, ol û mezheb bû. Di vî stîlê de rola civat û dîwanên Kurdî û gundê stîlê xuya û diyar bû. Belê di vî stîlî û uslûbî de aqilmendiya Mezopotamyayî û Sokratesî, damarên rojhilatî û rojavayî di nav hevhilbêzkirineke harmonîk û guncaw de di kesayetiya Musa de bi dirêjeya temenê wî bibûne hunerek, bibûn hêz û danek. Stîlê wî di destpêkê de hinekî ezopî bû, piştre karakterekî Diyojenesî û felsefî gir. Heger mirov bêje gotinên wî di axaftin û di nivîsandinê de her yekê li hêza xwe ya di ferhengê de sedqat û dusedqat dibû wê bi tenê bibe îfadekirina rastiyekê. Eger em ceribandineke wiha bikin, 4 nivîskar, 10 nivîskar, 20 nivîskar şair jî nav de. Em bêjin aferû 100 gotin, bi van 100 gotina em bêjin tiştekî bibêjin, îfade bikin bê kî ji kê baştir bikin, îmtihaneke wiha bikin. Haşiv ha gotina daxin 5 gotinî, daxin 10 gotina, 5 gotina û bêjin bi hevokê îfade bikin. Ez bawerim di vir de wê Musa di derecayekê de cih bigire wê bi serkevin. Ev jî gerek bê gotin, kesê ku Apê Musa dixwîne nikarê dev jê berde. Kesê ku careke xwendiye muheqqeq dixwaze careke din û du carê din û belkî heman kitêbê çend carên din bixwîne. Tu zimanê Apê Musa di nav 100 zimanî, mebes zimanên Kurdî xîne, zimanê wî nas û xuya ye. Pir rehet û bi hesanî diket gotinê. Wek hina li ketina gotinê ne dimaheyîn, bi saeta li ser ne difikirî. Bifikirin mesele şoförekî bifikirin ku bajareke çizan wek New York, Parîs yan bajarekî pir mezin ne serî û ne binî, wek kefa destê xwe nas dike û tu ji ku çavê wî bigire berdê nav bajêr, bê navîgasyon û ewana cihê tu dixwazê dikarê te bibînî. Apê Musa jî bi vî awayî bi vê rehetiyê diket gotinê û ber bi dawiyê diçû. Dema min jê dipirsî ev çawa çê dibê. Tu wilo bi rehetî û bi hesanî dikevê gotinê hinekî bi henekî û bi tarzê Musayî bersiveke wiha da. Digo em du Musa ne. Musa sekreterê min e, ji mir dinivîsîne û ez jî dixwînim. Ji ber wilo jî asan û rehet e. Pir xerîb e ku di nav qelebalıqê de, nav qirrecirê de bi rehetî û bi erkarî bû binivîsîne. Mesela normal em dizanin, mesela dema ku hinekî li ser jiyana nivîskaran radosin daqibin hinekî jiyana wan nas dikin, em dizanin ku piraniya însan, mesela çizan wek yekî Dostoyevskî dema xwestiye binivîsîne çi qas cihê ku te dî li cihekî bêdeng ku deng qetin nebe di bodrûmekê di qatek jêrzemînê de nivîsandin tercih kiriye ku gerek deng ji derekê cihekî neyê. Erê carna ji mir digot em tişê gon hate got em binivîsîn digo baş e ki hevokek ji mir digot. Dibe hevokê binivîsîn sibe bîn bîramê em ê bikin meqale. û ew 6 heftê meqaleyê ku me behs kirin jî bi vî şiklî
هات نویساندن از دوسه جمله دی گوتنت قدینم نه آپ موسا چندی به هزار زمان کردی هستتی باور بو او چندی جی نفس بچوک متوازی و ند پی فرمالیته یانده بو und zanen mesela مدیه gelek nivîskarê golo tazin her kes wa bibîne tedî xwepêş her kesî bikin lê tedî pir hinek ji jî konenê hostenin dema ku bê dikin jî wilo bi awayekî pir hoste dikin ku wek got güya Xwedê giravî hay wa ji tiştekî tineyî wek got qet ne dipey popülarîtê û medya û filan ewan de بهارا نوتو ددوا جابدي ازمت گرم استانبول دما استانبول بجبر روزنامه ولات درخت لإستانبول جبو درخستنا روزنامه یا gündem pişti ku yeni ülke ve bahata gertin haftayı bu ediyor roznameye karojana derkata cebinek pır frahu mazın bu دوی جبینه ده هجمارک mazın jiniviskarên Kurd û Türk roznamevanên Kurd û Türk amade bu cibin ji aliyê raxib duran ve dihate bi rê ve birin duran bas kir raxib duran bas kir godema ku tedî me êdî em bijin rojname çend rûpel bê beşê rojnamê nivîskarên rojnamê xwendikê rojnamê beşî çand kultur jina her wekî Tirk û me münaqeşet kir em wilo di nav münaqeşeyê di me xwe berda em xerq bûn nox bûn me xwe ji bîr kir دورا بجارك هات بيرانا وهي ما قويانا حوالي عطيه مساج بلا كن مولو تشيد بي قرابو ازلي قريان قوم جير تلفون كيف جيري مقا عطيه مساعانها ام جبو نافرو كروجنامي ام رادكسيون سبوري بيكاري يعني جابجن اهل اللقوف بيكاري بيليت شبيكاري ام جبيان كومبونيت ام دكوده يعني دكي جان روبلي دي ام جبو قنجك جيه بدنتا قولوا بمتوازي بونك بر تديكو كم نمونه والحرد العناية ديتن قو راغب تركيش مرقود بالتركي دي العمد معي قو راغب siz gazetenin herhangi bir yerinde, herhangi bir sayfasında bana bir yer ayırın, ben kendimi okutmasını bilirim. Dilwe de herkesi dili çapka. Ebrasi julu bu. Yani Musa kes le nebnari pele peşi paşi jeri jore kat. Herkes le nave Musa diger ya u de istatistik o çebunji Musa herkesi zedetir da xwedin. Ez dikarim bir beşici bir coreyi davi bikadinim le tiştek ez bejim zaten eğer heval ne wasiyabın و مامۆسته مەژی تەدیمە بار گشت لە ناو ملێوی کردی ئەم دکارن لەبەر داوی بکن بخاندین ئێدی ون زانن ها لەسەر هەرسی تشتێ هەواڵاژی گوتەوالی عەدنان دنجی ئەگەر پێوت بەتەرم سێگوتنە ئان هەیا پێش لە بێژم ئەم مافی ئاخافتنێ سپاس کە مامۆستا مافی ئاخافتنێ بدەن هەواڵە بەریتان بەلکە ئەوش باش هەواڵە بێریتانجی بەلا گەلێک مە حەقێ وێژی زات خوا جوانم هون هۆستای وانە پێشنگی وانە کابرا هەواڵە بەریتان میکرۆفۆنە خۆ بکەرەوە اوی دریخه اوی بگشتی دریخه اما خو گودن درخه افسر چه بود بابا من بو اولو başla icabet bu tamam
Yani biraz az dijaraj hakikaten jmenüyü من neki xaftına mamosta نکارم گودار کنی جی دبرنا خود خازم من باورم تشتی هر گرینگ من گودار نکر نویجی هم خمگینم هم جلی برنا خود خازم جوالا جانا فسکرکن تکنیکیم تنسری مرف دستمرش تشkinayım maalesef. Yani burası yani işte kujmleme green vejne ko rojmegeriye mantistani ser zaman eko eseri zede bükme ve ko yani her dem işte cuda em jiyandıkın hem vaka geli Kürdistan'ı geli Kürt hem jî vekî rojnamegera vekî tekoşine ko vî dimeşine ko vî tekoşine dimeşine hem gel vekî wî pirsgirêkan jiyan dikin tiştên ku em nexwazin tên berme em tên girtin tên kuştin tên sürgünkirin dîsa tên qatilkirin carna tên tecavüzkirin carna tên revandin lê em zanin ku van tiştê ku hem tên serê me rastiyekî Kürtbûna me ye rastiyekî ku em tekoşina xwe dev jî bernadin sedema wî ye ku em van tişta jiyan dikin em ji veka rojnamegera vî rastiyê zanin û vî zanîbûna vî rastiyê em karê xwe dixwazin bikin vî şeklî em karê xwe dikin yani çawa salê nota êrişekî devletê ku Kurt da jiyan kirin aniha ji aynî rengê jî tê jiyan kirin çawa ku ew roj apê Musa wan êrişa wan tiştê ku faşîzan da şiyandin derdxistolê serê disekinî serê daxivî serê tişta danî ser ziman tişta digot aniha jî em jî dixwazin ser rêya apê Musa vî tekoşinê berdewam bikin lê ez bawerim ku em hinekî paş ve jî dimînin yani çawa bêjim em hinekî hem carna vî tekoşinê çawa bidin meşandin em wî rêyê hinekî şaş dikin ji ber ku em pir naşopin yani naxwînin jî yani ez dixwînim win dixwînin lê her hevalê me apê Musa naz nake her hevalê me apê Musa naxwîne her hevalê me dîroka rojnamegera azad rojnamegerê Kurdistanê Kürt naxwîne nizanin ku mesela çi zordariya hatiye kişandin çi zordariya me vî em hatine vî rewşê hewceyê ku pêşî em ku naz bikin hewceyê ku pêşî em dîroka rojnamegerê Kürt naz bikin hewceyê ku pêşî em dîroka apê Musa jiyana apê Musa naz bikin û ser vî hakîkatê em tekoşina xwe jî herî zêde mezin bikin û bawerim em wî demê hên di gav daha pêş em ê her biçin yani ne paşva em ê di gav sê gav daha pêş biçin ji binê ku çiqa meriv naz bike çiqa meriv tekoşina xwe zanibin meşine ew qas mezin dibe ew qas jî meriv tiştê em ew qas jî bi ser bikevin aniha ji xwe tekoşinekî mezin heye ji xwe berxwedanekî mezin heye ji xwe hevalê me tên girtin tên binçavkirin gerek êrîş tên jiyan kirin lê hewceyê ku merivan êrîşa bi tekoşina xwe vala derxe hem nûçeyê xwe hem mezinbûna xwe yani em ciyê xwe de ji gerê neçin yani gerê em vî ciyê xwe bigerînin û mezin bikin herî zêde mezin bikin aniha dîsa li Kurdistanê herî tiştî mezin tên jiyan kirin yani jin tên tecavüz kirin zarok tên tecavüz kirin jin tên revandin dîsa ser siyasetmedaran êrîşek mezin heye dîsa li ser Kurdistanê herî êrîşên faşîzan tên meşandin û hewceyê ku herî tim her rojnameger van êrîşan wêne ser ziman van êrîşan derxwe holê û ser rêya hakikata rojnamegeriya Kürt ser rojnamegeriya azad ser hakikata apê Musa ku aniye pêşiya me ku mîrasê ku mezin daye ji binê me mîrasê ku mezin ji me re hiştiye hewceyê ku em wî mîrasê xwedî derkevin û yani
ام زانبون کو جمله چوی میراث جمره مایه گرم ایرو چه بکن یعنی ام ایرو چوا وانتشتا وین سر زمان بچکی گرم سر ویجی ور باخن yani belki lvederena ama dine ko em werin kombubun ya da ko em werin cemhev geri em vantişta bakın em çava bakın rojnameger geri çıbıkın vira şey vi pevaji evi rojnameger çava bibine çava bakfe ser ya apê Musa ser hakikat apê Musa em çava mete kuşna daha mezin bikin çava daha peş ve bakın em vanaj geri were axaftın geri em vanaj bakın ancak bu demi ez bavarım em daha jî pêş bikevin daha jî em navê apê Musa mezin gelek spas dikim yani rastî ger eger rojnameger bêdeng bimîne civak yani ger nûçeya rastiya negihînin ragihandineke rast neke civatê ker û lal bibe yani em dikanin bêjin ki rojnameger guh çavê civatê ye ger guh çavê me tiştê şaş me bêje tiştê şaş nîşanî me bide em ê nebînin yani vî bara herî zêde li ser rojnamegerên Kurdin yê çapemeniya azad li ser barê hevala Berîtan Roza yani ezer dihama dizanim li Amedê rojnamegeriyê dikin li Kurdistanê dikin em gelek kes Ewropayê ne em nizanin yani ew nûçeya din nebêjin em ê xwe negihînin yani rastiya me ji mer nebêje rastiya civaka me ernîgariya me ji mer nebêje em ê nizanîbin ji ber wî havî çapemeniya azad gelekî girîng e spas dikim ji bo xebata we hevala roza biskayê me gotê baxfin naxfin te tiştek werê em çûn hatin nizanim hevala Gulistan wek destê xwe rakiriye Gulistan te destê xwe rakiriye ya jî mikrofona te werê min destê xwe rakiriye kerem ki êvar baş kêratê ez jî serî da silavê xwe hemî hevalên temaşvan re dişînim مجر tabii seksaliya apê Musayê ji bo wî em zêdetir mexwast ku em guhdar bikin her wiha em spasiya xwe kek wîrhem û hevala Berîtan ra gelekî berfireh şexsiyeta apê Musa û her wiha çapemenî hinekî mirxandin tabii dema ku salên nodî da mirov dikane bêje dema ku şerê mey nodî wekî pêlê agirê li her çar aliyê dunyayê da cîhanê da û bi taybet Kurdistanê da bi rojê dehan kes dahatin qetilkirin wê demê ez gelekî ciwan bûm zêde min tişt nizanîbû lê min apê Musa nas kiribû hindik yani min nas kiribû rojekî min xwast û heval biçûn Amedê gotin em biçin apê Musa ziyaret bikin min jî xwast ez biçim em çûn hetanî Amedê mixabin pirsgêrekek derket em neçûn û aynî wê salê ez dema hatim Ewropayê nod û dudiyan da mehan nehan me xebera şehadeta apê Musa gir yani ew ji me re bû hesretekî min got xwezî min bidîta her wiha tabii ez di şexsê apê Musa hemî ragihandina azad şehîdên ragihandina azad bejna xwe derbitewînim lê em dibînin îro mîrasa apê Musa di her qadê cîhanê da jiyanê da tê meşandin ew pênûsa apê Musa îro bi sedan bi hezaran xort û keç û jinên Kurdan girtine wî pênûsa apê Musa tekoşîna apê Musa berdewam apê Musa berdewam e em bidiya tabii serbilindin ez dibêjim apê Musa ji bo me mîrasekî gelekî mezin
وقالك بقيمتش دبي طبي حمي الشهيدين راجع عندنا آزاد برياضان برنامج بيجي مروف ببير بينا قالك تشتكي بيروزة برنامج بيروزن جبو كيك مرهم وهوالا بريتان وهروها هوالين كو آمده کاری به پروگرام به برنامه چیکرنه ام سپاسیا خوا پیشکش دکم و شبک شاد جبو و همیان قال لك سباس كن هوالا جولستان قال تشتكي دين اللي زيادة كرن هوالا كتنا به هوالا روجان ميكروفون خذك سلاف ورس بوا هميان افاره و باش از دخوازم ببجم از ما همو کردین لهر درکی به از دخوازم ام همو دست لدستی یک دا ام هری نپیش روژی می ام هری نپیش دست لدستی یک جا تبا قلم تبا هلبز تبا نوسین تبا تیکوشین به هر تشتک به یعنی بس کویلاتی ام ملت همو یک بگرین زندان خو بشکینین کتایب و کویلاتی ببینین استا حالی کردستان زور خرابتر بوا لجارن هزارها جن بتجاوز بکشتن به هر شتک بوی پیشکی من سپاسی ما مسامرهان و هوال بریتان دکین امجی ربازی وان برنادین به هیچ نل مردن نل کشتن ام آزادی خود خوازین لوان ناترسین بوی از دخوازم همو هوالک همو من بیک و کسانک بین که بتوانین وڵاتی خۆمان ئازادی و سەرکەوتن بەدەست بێنین دەست لە دەست یەک بین هەر نەپێش بۆیە ئەو کۆیلایەتیە بشکێ ئەو زیندانە بشکێ ڕۆژێک شەوقی کوردستان و هەڤاڵانی تێکۆشەر لە هەموو جیهان بدا بزانن کورد چێە و زۆر سپاس شەوێکی شاد خۆش بۆ ئێوە گەلێک سپاس هەڤاڵە ڕۆژان گەلێک سپاس مامۆستا کامورام ئەس باوەرم کارە میکرۆفۆنە خۆدەکەم مامۆستا کامورام بله مذکر ایوار باش همو حوالارا برنامه که قال لك الجوري باوريام تيرو تيجي بو قال لك سباس جي ما مستمر هم وخشكا بريتان را نها هر ملت که دیسته گوتنا بیشم درجنا کم جبو گونا پانالیستن یه گوتن شخوا گوتنا هر ملت به رونق بیر خوا به پیشنگ خوا ملتن اما جد به امیرو قال لك دل خوش بن و دل شاد بن گو ام بیر آنینا رونق بیرکی خوی ویرک نتنه رونق بیرکی بینوسه ویرک بینه که رونق بیره که خوی ویرک سالیا وی به بیرتنن و بیر آنینه خوا به هفره پار بدکن نه آپی موسا وقتی گو ام بین بیرا خوا بلکی روزنامه‌گریا وینا بشک جیاناوی دیتنا مده بشه بلکی یه گو جسارت آوی ویرکیا وی او تحدای روزنامه‌گریه اساس وقتی امر چلو نها گرتنا چلو نه رونق بیره کردا میزب کنه آپی موسا دی جوانیا خود دنا به بیتشتی دیا هر جارا گو دربک عسکری هاتی بدها پیکنوکی کلیه پیکنوکی بابی موسی راشتیا لحیفه خو آماده کرنه گوتنه یا و وانا درنگ من چما نهات نپای من گو من بگرن و ببین یعنی پی موسی ویرکی رونق بیرکی کرده آلی ویرکی گوتنه خوا سیاسی و بیترس گو آنیه زمانه دیسا آپی موسا یک جوار رونق بیرایت شته گو امه جه فیر بن گوتن خوا دی جه وی دا گوتن دی جه دا رخنا خوا هکر رخنا به رخنا خوا گوتن و دی جمن خوا به هر آوائی دانا ناس کرن بویرکی دانا ناس کرن یعنی گلک کسانه بنابه رونق بیریه بنابه روزنامه‌گریه بنابه نزاچیتیه بنابه کردیتیه بنابه شورشگریه چه دانم گلک هنه لی او جسارتا مدنی او ویرکیا به آپی موسارا و به وی فکری ویره به در دورا ویره بکیم کساره هیا بلکه هم آپی موسا جنوتی پیدا گلکی حرکتا آزادی وقت جنوتی پیدا
پێشکەت ئەم بیرتێنن ئەم ناسکردش بۆ هەنگی ئاکتیفتر بوو و divê werbana ew pêwîst bû ew kir lê berî wê jî derbasbûneka apê Musa heye hê di dema yurt avakirina yurdê xwe de avakirina wî kurdîtiya wî diyara heta rojnamegeriya wî Mosta Mîrhem behs kir yanî de her gav avêtina apê Musa de tiştê bû em jê em ev kom yê li pey me wê jê girin di tiştet ve em jê bigirin di welatê bindest ronekbîrê welatê bindestê tirsonek ne ronekbîrin welatê weke me guhatî dagîrkirin welatê got dibin nîrê dagîrkeriyê de bê ronekbîrê wa divê bi wêrek bin bi tirsonekî welat rizgar nabê bi tirsonekî em gel azad nakin bi çawa Sartre Fransî filozofekî wa tê naskirin bi cesareta xwe bi wêrekiya xwe li Fransa deradî tê naskirin bi çawa Nîçayê Almana tê naskirin wezakî gelek kesê wiha hene got hûn hemû naskirin wana di welatê me de jî ew wêrek lazim in apê Musa pêşengê wa wêreka ye apê Musa belaş nedigot gena narê min ji zarokê Kurdayê got kevir tavêtin ra yani ew wêrekî dida pêşkirin apê Musa wextê got yek şehîd diket apê Musa meqala wî ye dawî bixwînin em hemû karin bixwînin Xwedê wê bike nesîbê min jî dea dikir got ez jî werme kuştin şehîd bikevim yani ew wêrekî di welatekî bindest de pêwîstin ji bo wê na çira wêrekiyê bi ronekbîriyê re wextê dibe yek di welatê bindest de feydetê dîtin heka ew çira çiqa geş jî bê çira di destê tirsoneka de bê wê bilerizê lerizê mirovê tu feyde ji wê ronayiyê nebînê ew çira ronî dibe di destê wêreka de bê apê Musa yek ji wa kesa bû birêzdarî bi bîr tênim û bi wî awayî divê apê Musa werê fêm kirin xweş tê bîra min yanî ji bo got temenê min tê bîra min wextê apê Musa di nota wana de filana de dest bikir bi sada ew kesê got heta hingê xwedkirina kurdçî û xwedkirina kurd û xwedkirina ronekbîr bê çi digotinê de ji bo wê wêrekiya wa ji wana dihat got wê wêrekiyê nîşan bidin wî ew wêrekî nîşan dide ew li dijî wê bû yanî em heke çapemeniya azada îro mîrasgerîka apê Musa yani kedeka apê Musa em tê de bibînin divê em wê jî li ber çavê xwe bigirin yani ew wêrekî gelekî pêwîst yani gote ji çil û niha ve wextê hatî girtin çil û neh ronekbîrê Kurdê got hatine girtin û heta roja me ew pêk ve apê Musa ji me re weka mîratekî hişt û weke rêkeke got em ê li serê bimeşin hişt di dîtina me de ne tenê rojnamegerî helbesta me jî dibe wêrek bê romana me jî dibe wêrek bê meqala ma siyasî jî dibe wêrek bê bi qasî ronekbîriyê dibe wir qasî jî wêrekî tê de hebe û wir bi qasî apê Musa got mamosta got sed gotinî dikire deh gotin û gotinek û ew gotin digot divê bi wî rengî jî em karibin ba tiştê xwe bê neziman lê di tiştekî dîtin de wêrekiya me car caran şaş bi kar têne car caran ne cihê wê te dêm qet pey gazin nade û rexna de meşxwere kiriye pîşa yani ne got em alîkariya çapemeniya azadê îro em nabêjin bîseh kesê wat zindanê de hero wana digirin û filan û em wêne li ber çava negirin û em nabînin ji be dilan bi ji ware bin alîkar em gelek care gazin û rexnê got ne li cihê xwe em lûrwa dikin li derve bê got heya wajê hebe ew apê Musa re nebû apê Musa hereketa rizgariya Kurdistanê rexne jî kirbane di cihê xwe de bi zanebûn û li kudrê wê kê zanîbû bike ne got bike fesadî yanî paşgotin û mirov hema hevdû kêm kirin nebûyî awayî di nav me de hat ronekbîriya îro de yê piştî apê Musa got em xwe telebê wî xwe şagirtê wî dibînin di nav me de hinek ji me bûne nexweşiyê bê nexweşiyê bi navê rexnegerî wêrekiyê em li rast û çap şûrê xwe tavêjin ew ne rast e yani wêrekiya me li hemberê dagîrkerê me bila wêrekî bê û em avaker bin weke apê Musa tifaq bû yekîgirtin bû wekebî dixwest rizgariya Kurda dixwest welatekî azad ji Kurda re dixwest û ji bo wê bê di tekoşî em jî divê bêş xwe re bikine prensîp û li ser rêya wî bimeşin من بلکه هناکی درش کرد من ببرن و gelekî spas ji bo got spas dikin dor da min spas mala ger
کەسێکی گوتنێک دێنێت تو نەبێ ئەم خلاص بکن و نێزیکا ساعت و نیوێک 2 ساعت چێبوو ئەم لەسەر کۆمپیوترێنە دوتمام کەرەم کرد ڕۆزا مەتینە ئەوژی گەنەرالە ئاپێ موسایە ئەوژی ژن نیوسێ بخەبتە برا چەند گوتناژی هەواڵە ڕۆزا بێژ و پاشێ ئەمێ گوتنێک هەواڵە بەریتان و مامۆستە میرهەم تو نەبێ ئەمێ بگرن کەرەم کەس براستیش ji bo ew hevsarê hespê hebûnê ji destê me nefilite divê em Kurd her qadê de xwe pêş bû bi taybet jî qadên mîna çapemenî wêje û çand û hunerê girîng ev qadanan ji xwe zaten û qada ziman ji xwe zaten ji ber ku girîng in bi taybet jî yani ji aliyê desthilatdaran ve her dem hedef hatî nîşandan îro çapemeniya azad ya Kurd jî hedef tê nîşandan ji ber ku راستیا دردخوالê ji ber ku em bêjin ew ku medyaya hawuz ew tiştê ku ji bo berjewendiyên desthilatdariyê derdixe pê ji ber ku wan derdixe ortê îro hedef tê girtin yani gelek em dikarin bêjin rojnamegerên hêja hê ku di rêya Apê Musa de çûyên çûne û jiyana xwe ji destane hene yên wekî şîlan aras ku dema ku çû rojhilat xwest û ku li wir întiharê jina derxe holê û ji aliyê rejima Îranê hat qetilkirin em dikarin behsa Denîsfirab bike ku şerê Mexmûrê de jiyana xwe ji desta û ew jê heştê hebaxê de salvegera şehedeta wê û wê di salvegera şehedeta wê de jî dîsa pêşbirka çîrok û helbestê ser navê wê wê rojê yani hatîl derxistin wê rojê eşkere ve kesên ku xelatê xwe girtine her wiha em dikarin behsa nû jiyan erhan bikim îro dikarin behsa rohat bike ku li Cizîrê zindî Bodruman de hat şewitandin gelek generalên Musa Anter heye em dikarin an hal dû hev rêz bik û em bêjin rêya wî dişopînin bi taybet jî di nav şerd û mercên îro ku rastî jî serdest desthilatdar îro bi awayekî herî tund tên ser me karekî jê herî girîng çapemeniya azad û xwedî derketandina li çapemeniya azad ji ber wî hawî ez dibêjim em bi dilekî germ Apê Musa û generalên wî yên ku di vê rêyê di jiyana xwe ji destane em bi dilekî germ wan bi bîr dînin û em hêvî dikin ku ew ê ev rêya me ku anha em tê de û em têkoşînek mezin dide ew ê bi awayekî başî bi encam bibe spas dikim gelek spas mala te ava mamoste Mîrhem hevala beritan tiştekî hûn lê zêde bikin ya jî em ê bigirin peyvê wê dawî mamoste Mîrhem mikrofona te girtiye imkan heye kerem ke gotina dawî tişkî tu bêje neha ya yekê hewale Adnan tedî li Ezzedînê mala Osman pirsî Ezzedînê mala Osman jî tedî kesekî xwedî tecrû ezmûn bû sepê hatî wî zêde bûn û ew jî ne gelekî kêmî Apê Musa bû ew jî bi ew şeweyekî hosteyê gotinê bû tabii wek du hosteyên gotinê sebrawal hev dihat û gelek carat xwestin hev bibînin ama Ezzedîn mesela ez tiştekî bêjim heftê û heşta dema ez ji Ewropa vegeriyam ewlo em li hev rast hatin destê xwe serserê me bir rewşa Îran ji me pirsî derî şah bikevê pirsî min jî li gora xwe rojname taqîb dikim hinekî jêrê behs kir got îca gotinê wî jî pir bi îsabet bûn gotî çima nabe jê qul kun pir firehê û reqa biçûkê êdî wê şah herê kesekî wilo bû gelek tiştê wî mesela hêjayê mirov carekê behsa wî jî bike li aliyê din niha hevalek behsa pêşketinê yani Apê Musa wir de çi pêşketin çêbûyî zah pêşketin çêbûn me karê dûr û dirêj behsa pêşketinên em bêjin 45 salê dawî bike li hema ev bitenê ev niha civîna me li ser onlaynê ev sohbeta me semînara me ku hevalê me ji Amedê û ji vir ji Swêd û ji gelek derê dir bi hev dikevin programekî
ev xwe bi serê xwe pêşketinekê ev gerek bi pêş kebê ji îropê ve em nikarin kesek ku gazın abike ku ola imkan kêmin ya nizam xedexeyî hene ya filan û bêvan işte ev teknîk û imkan çêbûyê kes nikare em bêjin em nikarin ji kêmaniyê xwe re rewşa heyê bikin martal û zirk û xwe pê biparêzin. Ya din ez daha ji bo rewşa aktuel rewşa îro rewşa rojnamegeriyê gelek rojnaman yani ji zamanê AKP'de zamanê AKP di 18 salê AKP'de li dora nehsid rojnamevanî hat girtin anha bi xwe jî not û sê de têdenin û ev işte Twitter û Facebook û gelek tişt hatine girtin û tedî qanûne gelek xerab derxistine hevala bêrîtan bi awayekî fireh birêk û pêk zindû û ter û taze em serwext kirin gelek spas ji bo wê ez gelek kêfxweşim ku bi hevrê me program bi rê vebir bi min rê ev program par vekir spas ji bo wê wekî tir spasek mezin ji bo giş ciwanik û ciwamêrên ku di program de cih girtin û beşdar bûn û eger ez karim cawdî bi dubarek Apê Musa li ser ziman ku îro ji aktûel e barim hat girtina bi deng nematî. Dengê te tê. Aha ez du sê deqîqê dewam bikim ya bisekînim. Tu zane xwe gotina te dawiyê xelas bike û em biqedînin. Niha yek ji dubareyên Apê Musa ew bû tim û tim digot zimanek bi xwendin nivîsandin perwerde û medya bi pêş dikevî. Girêdayê hebûna van û bi nisbeta hebûna van ziman geş û gur dibe. û bi nisbeta lawazî zayîfî qelsiya van jî ziman serberjêr dibe lawaz û zayîf û qels dibe. Her wiha ev jî berdewam digot ku hejmar û cîl û nifşên bi ziman diaxibin çendî zêde bin kesên bi ziman dixwînin û dinivîsînin çendî welatgîr bin di coğrafyek fireh û timamê welat debin ziman ji dibistanên seretayî heta bi xwendegehên helî jor bi ziman bê xwendin ew çendî ziman kurd akademîk dewlemend bersivdar û edebî dibe tim ev jî digot ji zimanê rojane zimanê zindû zimanê di nav gel û xelkê de dûr nekebin û bi gotinê Apê Musa dixedînim Apê Musa gelek meqalê xwe dibêje 5 zimanên Tirkî ez fêm û nizanin yani zimanê Tirkî di nav Osmanî û filan her tim û tim hat guhertin nav guhertinê de bû heta demek ew terceme odasî çêkirin bi xêra wergerê xêra bi sedan û bi hezaran berhemên corecor ji timamê Ewropa zimanê xwe pêş xistin û ewana lê divê em 5 zimanê Tirkî zanîbû feqet ez bi Kurdî difikirî ez bi Kurdî bi Tirkî diaxivî lê bi Kurdî difikirîm û bi Tirkî min dinivîsam dibêje peyvê me bi Tirkî bûn belê kakil û ruh Kurdî bû û carek din spas ji bo hevalê hesîb ku ev program ew xas bi sebre û ji bo giş hevalên di program di beşdar bûn û bi taybetî ji bo hevala bêrîtan û hevalê me dîk û fikr û dîtinê xwe gotin û bihêviya ku li pêş em li ser kesayetî û şexsiyetek din yên Kurd ku li pêşiya me zahtin işte Yılmaz Güneyê di payîzê de gelek Cegerxwînê Osman Sebriyê Qenadê Kurdoyê pir kesayetî û şexsiyet me pêşiya me de çûn rehmetê eger pêwîst hat dîtin karin li ser wan jî nekî biaxivin qise bikin di ber kar û xebata esasî ku romanê şeba we gişa xweş bê bimîn nav xêr û xweşiyê bê em neh lê gerim bibûn lê tamam em ê bela hinek jî bimîne ji demên pêş ne gelek spas dikim mamoste bîranî xwe te merpar vekir gelek spas dikim gelek spas bû we hevala berîtan karim mîkrofona xwe vekir kerema xwe re û gotina te ya dawî tiştekî tu bêje
بله اجی سری هم جبنا ماموسته مرحم هم ماموسته کامران هم جی تمام حوالی خود سپاس دکم ماموسته مرحم گلک تشتی خوش آنی سر زمان گلک تشتی گرینگ مجی بهیست و از خوازم بیجم که ام وکی جنرال آپی موسا کومونج موسا ناو دکن اما سریا حقیقتی قط نکاتن و اما بی سریا حقیقتی ام بردوام بکن ام باورم کو اما سر کبن هم روزنامه هم وکا روزنامه گرا هم جوکا گلی خو ام سر کبن و ریا راستی ریا حقیقتی ام قط برندن حتی کو ام ناو آپی مساجی لهر دری بدن جیان کرد. ام گلک سپاس دکن مالات جیاوا سلاوی می ین حسکرنی و بیرکرنی بذا آمده ولا ما بری کریه گر هوال تشتکی دینه yani تشتکی تایبتی مجبوری بیجه تو نبه امی خلاص بکن دیسا دوباره گلک سپاس دکم جما مستمیر هم رو هوالا بریتان جان özر کو تبلی برنامه مبو و نرینه خواه لسر آپی موسا مر پار وکر شف باش مالی آبا همان 2 ساعت ما قید کری سر یوتیوبیه کی بخوازه دکانه دوباره تماشا بکن گلک سپاس شف باش و همو یاره شف باش شف باش باش مالا باش سپاس بوی همو دم باش باش شف باش و شف 300 جاری دیتر باش از این کاری در که وزی وداخم آن هم از دخیل نیز ود ما تبع در دخی يعني بدري هذا كان محميات ايش عجله هناك هذا من شهر كاس بينش كاس ما هو نظام بركب بس ازود ما هذا شاف باش باش